tunaomba serikali kama ingeweza kutuongezea hiyo pesa ndio tuweze kujenga kwa ile shamba yenye walitupea, tunaweza shukuru sana zaidi. Na pia wanaweza fanya full resettlement juu walitupatia shamba lakini hawakutujengea. Tunauliza serikali yetu tukufu itufanyie full resettlement, watujengee kwa hiyo shamba yenye walitupatia, lakini yenye tulipewa bado hakuna maji, lakini walitupromise watatuletea social amenities kama maji, stima na shule lakini bado, na pia tunawaomba kama watatutengenezea njia kwa hizo shamba. Na kuna watu ambao walipewa mashamba ambao walikuwa wameathirika hapa, na kuna wengine ambao bado serikali washughulikia, na tunaomba serikali iendelee kuwashughulikia ili pia na wao waridhike kama wale ambao wamepewa shamba zao na title deeds. Na kisia watu ambao ni kutoka 100 na wale ambao hawajakushughulikiwa hajatuhudumiwa katika hilo jambo ni kutoka 100 na tunaomba serikali ishughulikie jambo hilo ili ya kwamba kila mtu awe ameridhika.